sha ha ka hol in chan han na Nifitin misna rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai mei thla ni hlaili thong ni kum kul kum ruk cha chon ni lini I kan rel nga mi Bible lamkal tu angan pakhat amel hei nga in hlei sari pakul in kul ruk tiang chun hu ni tlom pal a khan Jesu azum mi na kha an ipum I andi lak a zakhat le kul tluk an si chu pup nak a chun Peter chu a thau I ka u le ka naw na Jesu atlai tu na lam hruai tu Judas kong a thiang tharau ni David ka in achim chung mi bia cha thiang chung I atial mi kha atlin ok a her Judas chu kan rian a hin itelve ok a thim arak si cha a khan kan bu chung a hin arak itelve tia ati a in chu long se lo a chung a hauman na la se ti in le arian tuan nak hun zong kha pakhat khat ni rol na se ti in atial I chu cha a boy pa Jesu atho than na angal tu te te si ve ok cha a pakhat khat ni chun akan chap a haw ama chu boy pa Jesu ni kan ma he khual atlon lang mang liau I kan sin I atel lang mang ve mi Johan ni tipil in na kong achimri in Jesu ni van a akan kai tak tiang kan sin a atel lang mang ve mi asi ok asi tia ati chu cha a mi panhi min kha an chua pi chun ha chu Joseph Barsabas antimi Justus tizong a antifon mile Matthias kha an si chun kha an cham I boy pa dang ma ni minung lung thin vel te chu na ngal di chu cha a Judas ni ama hun asimi I kal ok a achua tak mi rian lam kal tu na rian rol ok a hi pani na laka hin a haudeu hida na chim mi an si kan hu saktua tia anti chun chuna pani lak a haudeu chuda kan thim lai ti nak cha a chamcho fung an zu I an thim mi chu Matthias kha asim chun ama chu lam kal tu palhai khatna bu chung a khan alut boy pabia si thong thabia rel nak Johan angan hlei nga ame pakua in hlei sari kapa ni akadot bantuk te in kaizong ni kandot ve na kandot nak na chung a hin kau u kapa nol bia kha ka ngai I adot nak chung a ka bantuk te hin kanol bia nan ngai a chun kandot na nak chung a hin nan ve lai kalung lop nak kha nan chung a I nan ilom nak chu atlin nak nga hi bia chu kan shim na kai kanol bia chu hi asi kai ma ni kan dot na bantuk te hin pakhat le pakhat ido u mi ni a hoi le cha a dot nak ngan bik angai kho mi chu an cha I anun nak pek hi asi kan fial mi na nan to a chun nan ni chu ka hoi le nan si nan ni chu sin kan ti ti na lo zai cha tia sin ni chun a boy pa to mi kha angal lo chuman se lo ka pa sin in ka thai mi vel te kha kan chim di na cha a ka hoi le ti tu a kan ti chang na nan ni chun nan ka thim lo kai ma ni kan thim na I a mun ding thai kha tampi in watlai tua u tia kan fial na chu cha a kamin in nan hal mi pau chu ka pa ni an pek na lai chu cha a nol kan pek mi na chu hi asi pakhat le pakhat ido u ati boy pa thong thabia asi mai thla ni hlaili Saint Matthias Apostle Amhasubika mithiang Matthias min apumi Krifa unaw nandilak Happy Feast Day ti RVA hakha in nan kut kan intlai na mithiang Matthias Jesu zultu chu Jesu Kri tipil a innak ni thok in van chung akai ni tiang Jesu zultu pakhat asi ama chu Jesu Kri khwal atlon liau a thong thabia phuan evangelist okle te khan ok a an thla mi zultu somsri pani chung a atel ve mi pakhat asi thiang tharau atum ni aphak hlan te wa khan zultu palhai khatna le adang zultu na chu thla an cham I an ipum liau a mi thiang Peter ni Kri atho than na kong kha chimle te akhang tu pakhat siding a Juda io in zultu pakhat thim a herna kong kha athan na lamkal tu angan pakhat a me kul khat Matthias le Barnabas na chu mintar mi na an si me thak nak en Matthias kha an thim ma thim nak chu Israel mi phun hlei ni io asi
mi chiang Matthias chu chiang tharau kha amu nu a thong thabia kha Judea ram in Gaspian rili tiang aphuan thong thabia phuan nak hun a mi thalo na I shem nak amhan lo ne so nak kha aphor I Gold Kiss a khan betak cha a chi nak a eng apum chu Jerusalem a khan chan saunon an chia chu nu a sing Helen biak en rom khwa a an chia Oi kriya tot mi ulanau na haka service arvie ngai tu nandilak chunga boipan atharin thchwa za in pain ha salo nan nak chewa ama sinarami dainak lungnam na thchwa za en in shoi ko na se tia inum pi ko na se tia thla kan champiak na kan boruak thalo laka tu banduk in haka service akan thla pia kho cha a torel tu nandilak chung zonga lunglom nak tampi kan ngai na tutana kan nubinya kan thim piak mi zohan thong tibi angan hei nga amhe hleruk chungte longa kan relai juga mun ajun nan ni chun nan ka thim lo ke mani kan thim na I apun deng mi thei tampi in batlai to au tia kan fial na chuja kami in nan hal mi pau chu kapani an pek na lai nan ni chun nan ka thim lo ke mani kan thim na timi nihina tlangtar in toide ruati kan du na avoi khana bible kan rel mi chunga zaida kan hu ti sia jon lamkal tu ngan pakhat hlengan hlei sri pakul in kulrup chunga kan boi ba Yesu Khri aroi tu Judas Ioa Matthias anthim na kongkha kan hu khome si nen hi kan nubu pini mi thiang Matthias po hi sungloi ngai en atua mi ni asi hi Matthias si meithla ni hleni po a hen ama feast day asi kan boi ba Yesu Khri athong thabia ronga annun nak tiang apek mi thiang pakhata chang kan boi ba Yesu Khri lamkal tu azul tu na hleikhat chunga khan anthim nu in aitel ve mi pakhat asi nun na dilak en kan boi pa Yesu Khri cha nun na pek tiang en kan boi pa Yesu Khri adomi anun na ka pe mi nihina mi pakhat khat ni hoi le cha dot na ngan bi angai kho mi chu an cha en nun na apek hi si ati be bantuk en kan boi pa Yesu Khri nun na dilak ato I a pe be mi thiang pakhata ai chang di he philau si mi thiang ma thai hi September kulakhat ni ahen feast day asive hi mun khoi asi kan boi pa Yesu Khri ni ama zul tu sidinga athim ve mi al ve mi pakhat si nihina poi kan tua pia mi hi Judas Ioa anthim mi heini chunga itel ve denga anthim mi thiang Matthias poi asi asia chun nihin thongthbia kan rel mi chunga nanini ne kan thim lo ke mani kan thim na kan ti nangla ke ni kan boi pa Yesu Khri kan pathian hi kan thim lo I amani akan dot I amani ami phun sidinga ami sidinga aturu sidinga hen akan do tu cha hen akan thim mi phun ami kan si I chuja ni hin na dot mi ulanau na nangla ke hi mi so kan silo mi so kan silo pathian mi phun kan si cha hen van tha tuk mi kan si ti iphilau si chu kan boi ba Yesu Khri kan pathian ni ze ruang ada akan thim ti si ajon akham na ngo hen kan boi ba Yesu Khri hi akan thim mi kan si ti hi second Thessalon angan pani leithum James angan pani panga chunga hen fyang tein kan hu khome si chun apan hina ka zoom nak arum mi si o ka hen kan boi pa Yesu Khri hin akan thim mi phun kan si chu ve man tu ken amma no ngai ok le athi in tlang o hen kan boi pa Yesu Khri ni akan thim mi kan si kanol khanan ngai ajun kei kanol bia chu hi si kapa nol bia kha kangai I adot na chunga ko umban tuk hin kanol bia kanan ngai ajun kan don na chunga nan umbe lai
kay kanol biya chui si kay mani kan don haban do pakhat le pakhat i do u de amma nol ngai ding a ama do ding a pakhat le pakhat i do ding a kan boy pai sukrin akan thimi kan si i chucha anol ngai ding le athin tlang ding a hin kan boy pai sukrin hin athimi mi phun kan si de first Peter angan pakhat pani chunga kan hu khomi si chun asun parna i rom ve ding a athimi atlang boy si ding a thimi krohar atu ami i rom ding a chim ding a thimi ami phun liangan si oga thimi amun mi thei tampi tlai dinga thimi mi phun kan si ti thong tubia kan rel mi chunga kan mu khome si amun mi thei thrauni achwa bi mi thei tlai dinga thimi mi phun kan si chun amhaya athiang mi le soi ok zaiman lo mi si dinga hen pathian athimi mi phun chu valai sarlan in pathian kan ni chu hau chung ada kri chung i ama ta si dingin athim chang mi chu cha amhai a athiang mi le soi o lo mi nan si o kan si o si e dia efesa ngan pakhat pali chung a hen kan hu khom si John first Thessalonica angan pali mai pathum in pali pasri chung lo hen fyang te in kan hu khomi si pathiani akan thim na cha ju zerong ara si ti sa jun pathiani ni ju athiang mele nul pa swal a so mission ha sa ti andu na nan dilak in nan pum ukha nan thiam ok si nan pum chu nan thiam der ok le nan upat ok si pathiani swal na tua leng mang ding in akan aulo mi thiang si ding tu akan au pathiani akan au na akan thim nak cha ju mi thiang si ding a swalna tua lo ding chun kan pum uk thiam ok le kan pum zong kan thian der ok le upat o a athim mi phun nani an kau du pathian athian ban to nani zong thiang ve u cha thiang ni ke ma ka thian chan nani zong nan thian ve o si tia first Peter angan pakhat leinga in leruk chunga kan hu kho ve ban tok in chu cha dot mi ulanau na hi velai kan nun chung te a hen kan boy bai security bu te in dot bu te in anol ngai bu te in ni fatin te hin nun usilo pum si se khrau si se athur hom ter tu pau khan i thian usilo pathian ti bu te in nun ko si te he thajang ni na lakti kan tu na chu kan boy ba Jesu Christ akan thim na cha nanini chun nan kan thim lo kay mani kan thim na i amun ding ni thei tampi in vatlai tua u tia kan fial na a fial mi phun amun ding ni thei tampi tlai dinga amai a soi o lo le athiang mi si o pathian athian mi phun kan si cha a hi velai kan nun chunga pum si se thrau si se athur nam tar tu po khan thian uslo pathian ti bu te in nun izom ko si tia thajang lakti kan tu na angai tu nan di lak chunga boy pa ne athar in thaswaza le in nun pi khona in pe ko na se amen atu chana chun pong kam zau khen kilven nak he pet lai in kan rak chim nak chan asalai minung i adang te kho nak minung ha chu pakhat nu pakhat a thleng i arachfu nak kong kan chau hlan hmana pakhat nu pakhat thlen nak zum nak ni afian tar kho lo mi pumpak pakhat chiao he pe tlai mi adang te nak kha nol angai mikip chu pumpak hlei khun nak kha kan ngai chiao i midang ha he si se pathian he si se tlai chante in ikom in kho nak kha ngai asi kan ni chu ngal thiam nak thwa kan ngai cha a khuruat tuak tan in kan shim kho i bial nak na zong kan tu kho ruwa in thil thar chhuwa tar rian tuan nak na achang mi thil na chung a sul lam fian tar nak zuk pachi suai nak le adang rel chok lo thil ti kho nak na ngai nak chu physics le zoology ram khak lon in adang te in dir kho nak kha lang tar
volai I thilri chowa thilnung saram na alai a ngal nak thuak angai mi minung na anrak chuak hi khoro har asi I chu pathian ni direct in asarnak le anung mi in umnak ma pumpak he tlai chan le do te in hoi kopnak na cha a pathian ni akan sompeng ti afiang Bible chiang chung a alang tar mi sarna konglam chu minung hi thilri chowa dut a thum kho asilo mi thilnung na an sina konglang tar I ruat chiao ding a kan som siman se lo anung mi adang thilnung na jong minung ni du pau in uknak tang a ummi thil an si tia kan ru a chun kan palai kaukek volai kha minung cha a amiak lak nak man ok men an si tia ru nak chu minung phu cha a achiangai mi anu pe zul nak achuatar thajang angan long aman tia ti in nol ngai nak thajang kha thang that nak ning chang na chu a her lo mi anu pe zul asimi minung pakhat le pakhat a kha lo nak din fel lo nak minung tam uak kha aral chan I thi phai rian tun nak na kha achuatar I volai chung chuak thil ri na chu tai tu vial te ni an ngai lai an ti bang in masabik aphan mi thajang athong mi kut a aphan kho hi ning chang he aral chan bak mi ning chang chu boipa Jisu ni abetung arak der mi minung pakhat le pakhat do te in ikom in umnak ning chang te sinak unaw ta far chin lungai nak ti in zau chun ok tlak na an si mi phundang loki mi na siang pasang chu ram mi na chung a ana mangzau in si se uktu boy na chu an kutang mi na chung a ana in an shamton mi kha si se nan ni nan ngal nan ni tu ni chun chu ti chun nan si tar ok asilo nan ni lak I pakhat ni ngan adu a chun nan sin asi ok asi mathai angan pakul amhe kul nga in kul ruk van levolai di lak athan chau I asang biak dot phan kho na hui tin na kol tung chu pathian I tling chik chak asi nak dot kha asi chu tlin chik chak nak chu boipa Jisu Christ thi nak en atho than nak a khan atuan chua I atling chang mi asi hika zon a thilnung saram dang na chung a minung ni shem nak tuan vautlol in ukchi nak na kha hlot ok adang I allen ok asimi konglam pakhat kha an mu chiao thilnung saram vel te kha asartik a tin nak kol tong kha minung na chung a kan mu kholo thilnung saram vel te chu kan ni he mun khat in kan ni thong en pathian ti mi a khat I som mi kol tong lei a kal chiao si mi ni ban kho lo mi tlin nak le rum nak a athau than mi Jisu Christ chu zaijong te kha kut phar in adun na I tleu ngai in a cheutar thai thiam nak le dot nak kha ape mi minong na chu boipa Jisu I atlin chek chek nak in lem soi a ing I thilnung saram velte sartu sin a shoi in kalpi ding a som nak kan in chu asi Bible chiang Khri Bible chiang bia pathian ni minong sin a phuan tik a minong hol le bia in achim pathian bia hi minong bia in chim asi tik a minong hol ning te khan asidi zaicha tia zungzal amun mi pathian bia ni minong chan nak avun lak tik a minong tak tak achan ban tok kha asekau Bible chiang bia vel te chung in pathian ni bia phangkhat te long achim chu fapa Khri kha asi Hebrew angan pakhat ame pakhat in pathum ama chu pathian he a I pathian asi Johan angan pakhat ame pakhat ma ruang a hin bu pi ni Bible chiang kha boipa pum bantuk in a upat boipa ni nun nak chang reu kha zum tu na sin a chat lo in a pek zungzal na chu nun nak chang reu rol chu pathian bia le Khri pum chaboi pakhat in kan hu chachiang chung in bu pi ni rol le tha jang kha a mu zungzal zaicha tia minung bia in apom lo pathian bia in apom Thessalon kot khat angan pani a mel hai thum chachiang chung a van chung I a mi pa chu du nong ngai in a fa le don ok a ara I an ni he bia arwa chachiang I thokhum nak le betak
Pathian chu cha thiang tel tu asi cha thiang chung I a mi vial te hi thiang tharau thokhum nak tang a tial asidi a thiang kan nu bu pi ni lamkal tu na chan I zup na kha zul in biakam hlun le biakam thar chung I a mi cha ok na kha adi lak le aza pi te in thiang tharau thokhum in tial mi an si e Pathian kha an ma tial tu a an engai cha a Bible chung lut a thiang mi an sidi tia apom chuti chun bu pi chung a I chan chin asi Johan angan pakul a me som thum pakhat Timote kwat ni angan pathum a mel hai ruk Peter uk ni angan pakhat a mel hai kwa in kul khat angan pathum a mel hai nga in hai ruk Pathian ni cha thiang tial tu minung na kha tho a khum na cha thiang tu ok a Pathian ni mi a cheu kha a thim na I hirian tuan ok a man na an phim nak vial te kha a man tar na I an ma mang in an ma chung in ama ni rian atuan thokhum mi cha ok na ni betak kha an chon piak chu asi cha a cha thiang tial tu na ni an fe tar mi kha thiang tharau ni a fe tar mi tia zum asi cha thiang ni fekte felte le pal lo in Pathian akan khapnak betak kha akan chon piak ti kha kan zum chulong silo in khrifa zum nak chu cha ok biak nak phung asilo cha tial men a hol khau lo mi phung jong asilo siman se lo minung achang mi le anung mi Pathian bia biak nak phung asi Saint Bernard cha thiang hi cha thi asilo anung mi Pathian amun zong zal mi bia asimi khri ni thiang tharau thong in cha thiang bia thai thiam ok a kan lung in ka kha ahun luka angan kulli a me som li panga thiang tharau cha thiang sul lam phuang tu cha thiang chung in Pathian ni minung sin a minung nun ning in achimmi bia kha mante in asul lam phuan ok cha a charel tu ni cha tial tu na I an tial no chan mi le an bia in Pathian ngal tar akan du mi kha ngal a haw cha thiang tial tu na I tin nak kha mu kho ok a arel tu na ni kha chan liao a an man mi phung lelam an cha tial ning chang an lung thin tu ning hla le bia an chim ning le an phung chim ning na kha tuak tan di a haw zaitin tia thil tu ning chu betak hi chan le kum aphun phun a khan phun dang dang in chua pi le chimrel arak siton prophet bia in tial mi hla o in tial mi le adang cha tial ning in tial mi na tia an rak siman se lo cha thiang chu thokhum mi asi cha a mante in asul lam phuan nak nga cha a her ngai ngai mi thil pakhat a umri ma lo chun cha thiang chu cha thi asenga cha thiang chu thiang tharau cheu nak chung khan rel in chu cheu nak thong chun asul lam phuan ok kha asi vain hi nak Vatican Council ni Bible thiang kha thiang tharau du ningte in phuan kho nak ok a lam pathum akan so piak cha thiang adi lak I achong khum bia pum khat asi nak phil loading Bible cha ok na chu idang chiao len man se lo Pathian tin nak a pum khat an si I khri chu alai phang le athin lung asi Luka angan kulli a me kul nga in kul sari a me som li pali en som li paruk cha thiang kha anung mi bu pi phung bia chung in rel ok khrifa pu pa na an chim ning chun cha thiang hi cha ok chung a tial mi nak en bu pilung thin chung a tial asideu zaicha tia bu pi ni phung bia chung a anung mi Pathian bia kha aken I cha thiang kha sul lam phuan nak ape tu chu thiang tharau asi tia ati zum nak tuak tan nak kha phit lo ok rom angan hlai ni a me paruk zum nak tuak tan kan ti mi chu zum nak kong betak na hi an ma lak a le be phuan tin nak di lak chung a ruang lai ti kha asi chan kan ngai mi adi chang cha a nan za te mang tha u